برنامه زانست و تکنولوژی. جی برنامه زانست و تکنولوژی دم باش گهدارین هجا ام دوی برنامه خود هول بدن آگاهی انداوی یند درباره زانست و تکنولوژی بوره پارو بکن. برنامه زانست و تکنولوژی دست پیدا که برای گودارین هجا ایرو ده برنامه ما ایرو ده واقعی هنه. اکتیویست دولت یکبوی امریکای پروفسور ویکتور والاس یک جپیشنگ سوسیالیسم و اکولوژی که جدن پارتی را پیامه که شاند و پشتگیری دا بانگا دیروکی آری براپو. مجرد دویمی جی لجکولینن کو روپلن و شارتی ین دیروکی ام بشا ششمین اما آماده کریه ام پیشکش دکن مالپراسی انن امریکی افروژا سیمی نه مالپراسی انن امریکی لیکولینه که ده درباره نخاشی شکر بلاف کریه لیکولینجی بالکیشه مجارا چارمینجی پیجیشکو ماموسته بشا پیجیشکا پسیکولوژیک یا زانینگه ها ساندیاگو یا امریکی اریک گارلاند بهن آمورین تایبت دست بجرباندنین کمکرنا ایشین مروفان بیکو درمان ور بکار آنین. روژه وکدنجی لیکولینه که طبی یا نو انجام بالکش درباره خوارنا ایسوت و تندرستی دل و رهن مروفان اشکره کر. دیسا لکلکا چم مرادی سیانورا کو پی لمعدنان تی گرین نشتجهن هرمه هر روز نزیکی سناریویا قیامت دکه و هری داویجی مروفان زیدتری صد جرین جا جلان جهولی را کرنه و گلک جرین دنجی روبروی مرنه هشتنه آنجی هجمار وانجی پرکیم بویه. بله دروجه وامده یا برنامه ایرو افهنه برنامه زانست و تکنولوژی ددومه بمرابن. برنامه خود دوام دکن یا یکمین جی درباره اکتیویست دولت یکبوی امریکا پروفسور ویکتور والاس کو یک جپی شنگین سوسیالیسم اکولوژی که جدن پارتیه ره پیامه که شاند و پشتگیری دا بانگا دیروکی یا ریبراپو. پروفسور ویکتور والاس دولت یکبوی امریکایی به پیامه که پشتگیری دا بانگا ریبراپو او گوت. سوسیالیسم دموکراتیک و اشتیانه یا اوجالان کو پیشنیار دکه ام فکر و جان خو اکولوژیک بکن هیویه ده همو تفگرندش کاپیتالیست این جهانه. اکتیویست دولت یکبوی امریکایی پروفسور ویکتور والاس یک جپیشنگ سوسیالیسم اکولوژیکه جدن پارتی ر پیامه که شاند و پیشگیری دا بانگا دیروکی. والاس ده پیام خود وها گوت از پیشگیری ددم بانگا عبدالله اوجالان و پیواژوی اشتی یا ترکیه. پرسکریکا کرد مازنترین آستانگی لپیشیا دموکرات بونا ترکیه. اوروش نتنی اکثر زراری دیده مقدوران ده همان دمه ده زراری دیده توایی جواکه. چارەسەریە دموکراتیک و ئاشتیانەیە پرسکرێکا کورد دێ باندۆرێکە ئەرینی لەسەر ژیانە هەر کەسێن لە تورکیایە دیژین بکە. لە هێلێکدن سۆسیالیزمە دموکراتیک و ئاشتیانەیە ئۆجالان کۆ پێشنیار دەکە ئەم فکر و ژیانە خۆ بکەنە ئەکۆلۆژی هێویە دەدە هەموو تەفگەرن دیژی کاپیتالیستێن جیهانی. از همو کسین جبو آشتی و جواکا دموکراتیکی که دکوشن به پشتیوانی سلاف دکم. ویکتور والاس ده سال 1938 ده جدایک بوی اونا ده بشه هنر و زانستین لیبرال اکولیجا موزیک یا برکلی ده دخابته. والاس به برنامه خواه یا رد گرین ریولیوشن هنگو شورش اکولوژیک آسور تیناس کرن. ویکتور والاس جی سال 1997 حتی سال 2017 گریننده گشتی یه وشانه کوبارا سوسیالیزم ان دموکراسی بو. جلکولینا روپلن و شارتی دیرو که امی بشه که دن آماده کریه پیشکش بکن او بشه ششمینه.
Pelem veşartî yên dîrokê, beşa şeşemîn. Naskirina dîroka Yahudiyana bandora wan li ser kurbûna çanda dewletê di dîrokê de pir giring e. Çînên serdestên İsraîlê ji destpêkê ve heta roja me ya îro li dijî hemû binsazî, jorsaziyên civakê, yên çanda dayîksalarî û hêmana civaka komînal ji xwe re bingeh girtiye û şer kirine. Lê bêguman ev şer bi rengekî vekirî û eşkere nebû. Bi qasî mirov ji bûyerên dîrokî tê digêje, ev şer bi rengekî veşart pêk hatiye. Çînên serdestên İsraîlî xwe di nava hêzên herî mezinên serdemên xwe de veşartîne. Her dem wan hêzên serdest li dijî hêzên komînal û civakî de ane şerkirin. Mînakên vê di dîrokê de pirin. Cîhû di nava İmparatoriya Roma, Bizans û dewletên mezinên wan serdeman de xwe veşartîne. Berî niha di beşemberê de hate diyarkirin ku yek ji xalên serekeyên civaka Kurd, kurbûna çanda newiltîk, civaka dayîksalarî û jiyana komînalin. Ev taybetî hiştine ku her dem bikeve berê rîşên dewletên mezin ên cîhû an İsraîlî xwe tê de bîcih kirine. Di dema desthilatdariya Ramsesê duyem de 1313 de ango xanedana nozdemîn Musa bi ola yekxweda de şerê ola rojê ku bi navê Amun-Ra dihat zanîn dikir. Ola rojê li Misrê di koka xwe de Mezopotamyayê hatiye pir nirx dide jiyana komînal û wekev. Nirx dide jinê. Bi awayekê din yek ji olên bin bandora civaka newiltîkê pêş dikeve. Çima Musa bi vê têgihînê nîzîkî ola rojê dibe û reş dike. Di salên serweriya xanedana nozdemîna Firawunên Misra kevin de têkiliyên İmparatoriya Misrê û Mîtanyan û Hîtîtan li Mezopotamyayê. Loma ne rasthatineke ku Musa hevil daye bi têkbirina ola rojê bingeha dewletbûna İsraîlê deyne. Bêguman wê nikare vî tiştî pêk bîne eger ku bernameyan ola rojê li Misrê têk nebe. Lewra neşaş mirov bêje ku eger heta niha aramiya li Kurdistanê çê nebûye sedem Çînê serdestên İsraîlê bû. Di encamê de ne wek gelek Kurd vê demê de dibêjin İsraîl dostên gelê Kurd e. Dema mirov li ser İsraîlê diaxive mebes ne gelê İsraîlê ye. Mebes ji gotinên Çînên serdest û desthilatdarên İsraîlê ye. Ger mirov vegere dîrokê wê ev rastî derkeve holê ku Çînên serdestên İsraîlê di binê hemû peymanên perçekirina Kurdistanê de bi rengekî veşartî hene. Sedemê vê helvestê ew e ku ji ber ku çanda dewleta serdest heta ku çanda newiltîk û komînal a mirovperver hebe wê nikaribe berdewam bike. Bêguman li hember desthilatdariya dewletê ên wek Babil û Asûriyan, Horit û Hîtîtî li kevana rengîn pir li ber xwe dan. Civakên xwe li hember çanda zordestan van împaratoriyan parastin. Rêberê jiyana demokratîk Rêberapo di paraznameya xwe ya çaremîn de li ser vê xalê rawestiyaye. Loma ez ê nivîsê xwe beşek ji vê paraznameyê bidawî bikim. Hêzên Hûrî û Hîtit yên bi ser qabileyên Aryen, çawa ku di dema Uruk, Ur û Babilan de li dijî hegemonyayê di berxwedanê de bi ser ketin, ev yek li dijî hegemonyaya Asûrê jî dubare kirin. Em dizanin ku padişahê Hîtitê Murşiliyê yekemîn tevî hevgirên xwe yên Hûrit di sala 1596 de Babil jî di navê de navenda hegemonîk bi tevahî hilweşand. Şaxê Hûriyan, Mîtanyan di dema 1500 de ji Kerkûkê heta bi deryaya Spî li herêmekê berfireh hêzeke mîna împaratoriya ava kir. Med û urartiyên ji heman kokêne jî di dawiya berxwedanên salên dirêj de sala 2012 de kirin ku Asûr bi avayekê stratejîk têk biçe. Lê mirov têkçûna Asûriyan bi tenê bi şerên derve ve girê bide nêzkatiyekê kem e. Divê mirov bi giringî destnîşan bike ku divê bilindbûna hegemonik de hêmanên maddî û maneviyên çanda cihûtiyê di warê rolgirtina stratejîk de herî kem bi qasî xristiyaniyê bi bandor bûye. بله برنامه بردوام دکه روژاوکه دنجی هیه مالپرسیین این امریکی لیکولینه که درباره نخوشی شکر پار و کر هاتا گوتن که جسدی 44 جمرو وینکو تمنیوان بسر پازدان و یک کتیه
سر پازدان وکتیه بنخوشی شکرن لی دسپیکه ده نزانی بون که بنخوشی شکر کتنش برکو لگلک ولاتان جی جبو جوانین تمنیوان کو نیزی 15 سالی نزو تثبیتین شکر ناین کرن یان آنالیزین جبو شکر ناین کرن مالپارا CNN دیار کر کو ناواندا لیکولین یا امریکی دانه این خوا جزیرتری دو صد ولات و هریمن جدا برهف کرن و پارو کرن لگوری لیکولینی تثبیتا زو آن خوشیه دکاره لپیش گلک نخوشیین کرونیکو دمدریج اینکو بمروان دکوین بگیره. بله پزشکو ماموسته بشا پزشکا پسیکولوژی یا زانینگاه ساندیاگو یا امریکی اریک گرلاند قال ازمونه که بالکش کریه دست با امورین تایبت بجرباندنین کم کرنن ایشین مروان بیکو درمان وره بکارانین یک جزمونن لسر پزشک بناوی دکتر سانگای گویتا پیک آنی او ازمون لسر هیمانا کنسنتراسیون و زلال کرنا مجیه خواه جیشه پیکته باوه که مروف رحی خواه به درونی خواه جی آرام دکه و چاوی خواه دگره دهیله آستا ایشه جی 4.7 حتی 3.43 کم دکه آنگو هری کم جی 150 جیش مروفان دکاره کم بکه پزشک اریک گارلاند جی پزشک سانگای گویتا دخوازی که چاوین خواه بگره و نفسین خواه به آرامی بکشینه پاشه دبیجی که هزرا خواه پاکش بکه دوی ناو بریده جی دخوازی که جی دهان چه قاسی ایشاوی کم بویده پرسه هر وها آمورک الکترونیک آستا گرماهی و نبزی جی دپیوه تومار دکه لگوری دکتر گارلاند اوری باز دکاره لپیش بکار آنینا ایش برانجی بگره. بله لیکولینک طبی یا نو انجام بالکش درباره خوارنا ایسوتا و تندرستی دل و رهو دامارین انسان اشکره کرن لیکولینا مجارا گوتینه جهلا چینیه و که زیدتری لسر زیدتری 54,859 کس که بشداری و ازمونه بونه نشان دا که کسین که 6 حتی 7 جاران ده هفته ده خوارنا توج آنگو ایسوتان دخواه کمتر روبروی بنخوشیان دل و کریزا مجی و دکوین لکولینر دیتن که کسین ایسوت و خوارنا توج دخون خطریا ختماندنا دامارین مجی و کریزا دل لباوان کمتر دکه انجام دیار کرکو ماده چالاک یا کو باندور لسر پاراستنا داماران چه دکه بناوه کاپساسینه یا کو ایسوتان جوی ماده دحوینه و دولمنده اف ماده مجرا گوتنه هل برینا نیوتریک اسید کو ده خوینا گردان جان مروان ده هیه زیده دکه و ده انجامه ده جبو زندی کرنا و بهز کرنا رهن خوینه آلی کار دبه هر وها اف لکولین قالا کو اف لکولین مجرا گوتنه قال کرکو اف جی باندوره لداخستنا استا تانسیونا خوینه آنگو فشار خوینه جی دکه بله روژه که مدیجیه پرگرینگ لی کلکا چمه مرادی سیانورا گو اف سیانور ماده کوته بکارانین جبو درخستنا معدنان و لگرین اوه نشتجیهن هرمه هر روز نیزی سناریوی قیامت دکه سروک کومالیه مشه
احسان آیت مشکود کو لهر جهه کو ام دگهجنه هر وارگه هر زندی و به 100,000 مروف دی جحری ببن بمليونان جاندار جي دي بمرن دا انجاما بكارانينا مادة سيانور دليكولين معدن يا لغرينا معدنان دگل كانان ده درباره ويدا ملوي دوسيا هنجي گهداري بكن پشتی پیشکشکرنا راپورین جدا یه نرخاندنا باندورا هاویردوره چه ده جبو سیکانین معدنی یین کجهیلا کوزا هولدینگ و لگنده ملاقره این افچه گیادینا آگری کدنا برا شاخین چمی مرادی ده لسر قادک 407 هکتاری خباتین چیکرینه دست پیکرین گنگازه کو سیانور آکو دلیگرین یین النیزی خطین فای یه چالاک لقنطارین چای تندرکته بکرانین تاوی چمه مراده ببه نشته جهن در دوره و اکولوژیستان جیوه کریاره و به ترسن سروک کماله تکوشینا لدیجی اروزیونه و پارستنا خوزای دارچاندنه یا بروی احسان آیت مش دیار کرکو افدور به پولیتیکای قرکرنا اکولوژیک را روبرویه آیت مش بیبیر خست کو وان بره وکه اندامه کی ریخستن انجواکا سویل سردانا گنده ملاقره کریه داکو لسر کانا معدن آلگیا دین هشیاری بدن خلک حریمه و گوت کو اگر اف خبات بدومه دی گف لعاف و نباتم بکرن آیت مش گوت کو لور کوچبری دی چه ببه اوه ببه صدما قرکرنا اکولوژیکو ویران کرنا که مزن جالیه دن و لور خطریه که دن آمزن هیه معدن جبوگ یا دینه خطره که جه ویزیلتر خطریه که مزنتر جی هیه سیانی را کو لور تی آویتن نوا چمه مراده کارساتا که پر مزنتره جلو را تلافی کرنا ویه که نپیکانه لسر ویه که سیانور و برماهین دن این جحری دی تبلی وی ببن آیت مش باجارین کو چمه مراده دناوا وان ده در باست به ببیر خستو گوت هر جهه کو چمه مراده دگه جه وی هر وارگه هر زندیک به 100,000 مروف و جحری ببن بملیونان جاندار و بمرن بویرن پنجشیر ین بیوگر جی و زیده ببن جبر وی که کوچبری جی و دست پی بکه تشتکه هیا کل سر موشه دوی از دست نشان بکم نها چمه مراده آوا و خوارنه دده موشه جبو دشتا موشه پروژه که جهیلا وزارت وحاتی پجراندن و حتی نها 780,000 هکتار عرد آوی یه موشه هبه اف دشت و ببه مالکه جبو چاندنیه جی جبر ویه که اوه راست راست زرار مزنتر ببینن جبر کو چمه مراده و برهمین چاندنیه یه موشه آف بده موش و زودترین دمه زراری ببینه آیت مش تقص کر کو خباتن معدن ین کو کیمیاویین جهرینن بکارتینن جیان دکوشن و میناکا کمبونا آوا و خوارنه یال اوشاقی جی یا جبر خباتن معدن زیر ببیرخست آیت مش دیار کر کو بانگاوی لسر و مجاره جبو همو بشین جواکیه و گوت ام دبیجین کو جیانکه به زیر دبه لجیانکه به آف نابه ورن ام آف و آخا خواه جبو معدنان ویران نکن اف بانگا مایه از بانگ لهر کسی دکم کو دوی وارید هشیار بن از بانگ لهر کسی دکم کو دوی وارید خودی وجدان بن مافی ما تنه کو ام نفشین پیشروج جمافین جیانک پاقش به پار بهیلن بلا کس هنجتن ام جی حوجه معدنین نکه از بانگ کلزگین دکم از هر کسی ودو خوینن حساسیتی بله مروان زیادتری 100 جورین جاجلان جهولی راکرنه و گلک جورین دنجی روبروی مرنی هشتنه آنجی هجمار آوانجی پرکیم بویه داخویانیه هنزان یاران کو گوگلتنه ام کتنه قرکرنه ششمین آکومل آجلان پینا سکرنه وها پینا سکرنه قرکرنه ششمین زانیاران دست نشان کرن کو اف قرکرن و تنبونا گلک آجلان دشبه قوناغا تنکرنا دینازوران یاش بریا 66 میلیون سال بری پیک هاتیه. لگوری زانیاران جداهی قرکرنا ششمین جین دن که افتن نبون نجبر کتنا گرستی روکا کی
جعزمانان کتیه پیک هاتیه لیبله به دست مروان پیک هاتیه. لیبله لیکولینه که نو که روژا پینشما بوری دکووارا پلس بیولوژی ده هاتیه و شاندن دست نشان کرد که هر چندی کم کرنا جهه رنگی بیولوژیک راسته جی که زک شناهی و آجلان به رژه نیزی تنبونا کومل وندان نابن که افجی دیارده که به گلمپری وکه وندا کرنا جی صدی 75 جی همو جوریان ده هیامه که ژئولوژیک ده بو آدمه ده پیکته و افجی وکراستیه که تیزانین دیروکا عرده ده که زیدتیری 4.5 میلیارد ساله تنه 5 تنبونین پشتی چیبونا زمین پیک هاتنه. بله د برنامه زانست و تکنولوژیا روژاوامه اوقاس بو حتی برنامه که دین بناوی همو خبرکارین رادیو دنگی گل ام و سپاس دکن حتی وکیلیه هم بمرمان حتی برنامه که دین بمینند خیر و خوشیه ده دنباش.